bus was stopped this morning, our school bus, with young tamariki on board, and it's a frightening thing to have guns in your face and all surrounding your vehicles. He whārua haukura e karapotia nei e ngā hiwi maunga o Ruatoki. He kāinga ki te onorau tāngata ki ngā uri o Tūhoe Pōtiki. Koinei te māto torutanga o te waka, engari anō i te oke topa 2,000 He kino te kitea te tamaiti i te pū. He kino te kitea te tamaiti i te tangata e mau kākahua no ngā whatu no hoi whetero mai ana. I whakaekea te whārua e te ture, kākahuria ki te pango, ko te pū kei te ringa, he terorehe te whai. The training camps have been located in the Eastern Bay of Plenty. I taia patia te rohe, i tirohia ngā waka, ngā whare i runga i te whakapono he mahi whakawairiri i te haere ake. Hei tā rātau he ono te kau tāngata i whai wāhi atu ki enei mahi whakangungu. I can now reassure the public that the action that we've taken is necessary to mitigate the risk. No te ata pōtonu o te 15 o ke topakauru tomo ki a ngā kāinga maha putanua i te motu, ko te whakapaehehia no i nei tāngata ki te tūkino i ngā mema ka wanatanga. Te kaumāwhitu tāngata i mau heretia i raro i te ture pēhi te rorohe. As I'm concerned, is all bullshit. Te nuinga o rātau i tukuna nā te kore taunakitanga, engari anō tēnei tokowhā e mohiotia nei ko te urewera tokowhā. Ko nā hāmene he mau pū, 2,000 ka puta te whakatau. Nā wai kino ka kino ke atu mo te whārua. This is another day, we have a new obstacle. Tūhoe have had these obstacles going generations back. So we just put our head down and we push through. No te marama o āku hata 2,000 ka whakapāha te kaikomihana pirihimana Mike Bush ki a Tūhoe mo a rātau mahi. The young people, the tamariki, the mokopuna that were involved, they should have been treated with absolute respect, and I've apologised because that did not occur. This is a beginning, not an end to the relationship. We are rebuilding it. We both believe that there is a road that we have to take. Ka hipa te kautau e mau tonu ana te mama i ki wāinga i ngā uri. People need to stop making judgmental comments about Ruatoki, Tūhoe people. And if they want to find out about us, hey, come and visit us. Kua putanoa atu a tame iti mai I te whare here here. Are you guilty of anything? No. Even the charges have been, the 6 charges I got or whatever they are, no. Why not? What about the firearms? It's not true. It's not true. It's not even real. Aha kua hia tau, ko ngā mamae o te tau 2012, te wareware tia.